tau kamata ai katoang Pōhiva o e Konifelenisi Hono Hivango Mafile'o te tauhiva i he ono nge au hongo fuluma whahimi. Mo mea ke tauhiva no nge au tā whahimi te uspela at pia Wesleyan pia Moimoi mai Wesleyan ua whamoi nima. O ku tau kei mo ui mo whi māma tāki. Whawhetai ho tau malu i he tamai whakalangi. Lau e tau whola. Ko e whola lau, mai Paula tu Fakafe'iloaki, e Konifelenisi no hivango Pōhiva, o toia me Sami ono, ko e Sami a te vita. Ai au pēr no wharea, eiki, oua te ke walo ki iau iho o ita, pea oua te ke tau te au iho o fu tup tā makina, o whamai, eiki, hekwo wai, sihova, whaito mai, heku ngatata hoku ngahi hui. O ku mātoa ki takatu whoki ek mo ui e, ka kokoe eiki awhe. Whoki mai, eiki, oha musi ek mo ui, whakamoi au kouhi kohoanga whakatui, i talai hai o kui ai hamanatu kia te koe ihe mate, ko hai e whai he tesi ha whakawhetai kia te koe, o kua uongo sia i he ku tautoe, ko hoku mohenga o ku tete i he pōko toa pe, o ku ngā onu hoku tokotoa ngā i hoku lo i mata, o ku osi hoku fo i mata i he hoha a. O ku mātoa ki loku i he ngā ue a hoku fu kau whakatanga, hiki mea te au ai kau whai kovi, he kua wongo i esi hova ai leo o e kutangi. Kua wongo i esi hova e kuhu, e tāri esi hova e kulotu, e mā hoku ngahi whiri fuabe, o nau mātoa ki hoha, te nau whoki atu, pia iloange, te nau mā, Tongatapu mi ai. Pilolevu. Yo tua mafi, koe hau ta e ririu o taimi, e koe tui whakarewelewa o i tāniti. O hanga hake e whiawhi koeni, mo ni pēa e punake, hange koe hanga e kakala e loa kau ki langi, ke nau mau ha mālohi me a whiona, ke mau mo ui ai. Ka mataanga e Konifelenisi, hono hivango fulu Pōhiva. Mau te fua, whare lotu whakamanatu e Centenary lotu. Mau hanga atu ke ha whiona. I kui kai ha mea te maulawa. Kai kau mai a whiona, pia moku mautou. Haere mai ho lau maari o tataki ki mautou.
ngahi kawenga lotu, ngahi mea ko toa peu, to tonu mo tau ke au sia he mau lotu. Koe awhiona e kakato, pia mo e kato katoa. Mau momoi ato e mau moui, whai ai pe awhiona o mau whakakoloa. Pia mau loto, kore ko toa e ngahi malo hini. E huafa pe taho aloko si sukalaisi, ka koho mau whakamoui. Amen. Warapuki a whio tua mafi ho taulo Tonga. Warapuki Hono po Tongatapu. Warapuki tamatui kau maa tahine kuini mo na whare. Warapuki tahine princesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Kau maa luani moho weke fonua. Warapuki katoa ki EPF atu Hono whare matapure. Warapuki dari Pesteni kau maa Tuita Konifelenisi. Warapu atu kia teki mautolu kotoa be, kau whakafofonga, kau maa e kau hiwa, ngai kau mea, moki mautolu kotoa be kumau mea mai, kia Konifelenisi hono hiwanga fulu maa hiwa, oi tau koeni.
Ngō whawhonga atu. Ai vai whanua. E mautari fie fia. Ki mautolu katoa pe. O ku mautoku ho mau ngahi ngawha whatongia. I he ngahi tapa kehe. O e whanonga anga ma universi. Ka mau mea mai. Ke tau kawhata. He hiki. O e langi. O e otua koe tamai. O ku ne taria ofa mai. Ai tau hilotu o ku tau whai. Ko ia o pehe e mau fie fia. Ke tali fie fia ki mautoro. Mo mea mai pa mei muri. Mautoro pa mei tahi. Ke fie fia pe ai vahe whanua Tongatapu. Ke taria ki mautoro. Ke whai pe e tau piki hama mo e tau vai manama. Ke whai pe ai tau hilotu. He ko ia ho tau monu ia anga. He ko ia ho tau amanaki anga. Ko ia o pehe ai fia o po koini. Mo mea mai. Ke whai he. Ha tau lotu o kore ki hei ki. Ke ne toko ni amanaki whakataha anga o lotu. Ke tau kore ke ne whaki mai haiwi. Koe uhi, koe ngahi whatongia. I whare pia motua. Ke hoko kotoa e ngahi whatongia o ku tau whai. Ke lang ia totaha pe ai eiki. He ko tau whatongia pe ia koe hiki. O e whawhitai mo e whamalo ki he tau tamai. Mōni ai punake nā tau kamataaki, ai tau lotu, mea whakawhoi ai tau hao mai. Mea whakawhoi ai tau hao mai. Tau tuku ai koloria ki he o tua i lang. Tau ene tolu. Tolu aki eni. Ono i kai ke tau fia. I he ofa e tau tamai o tofa mai halapononga o e tau koini. Ke whakakatoa e Konifelenisi ai sias Wesleyan tau ataina o Tonga. Pau tau whawhita i ai ki o tua. Malo ene tuku hamea ke tau whai. Heilo nā aonga ene fu ngāu e mai. O pehe ai tali fia. Mo e whawhita i lahi ki o tua. Mo whanau ai lau maari e maoni o ni. Kene hifo mai o tataki. Pane tokoni ki tau tolu. Ke hangi mai e matangi o lau maari e maoni o ni. Kene tataki ki tau tolu. I he teu e Konifelenisi u tau amanaki ki ai. O ngo ofalahi atu kete ki mou tolu kotoa pe. Ngō mea mai he pōkoini. He whakakato e whatongia e pōkoini. Koe tau pōlotu e pōni. Koe na uos. O atu pēa e polo kalama. Ka hiri pē ku whakahoha a. Pea ka mata. Ai hiwa. Wahe kolofo ou. Moi wahe whanua nusila. Pea mea ai e taine princess Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Pea ka hiria pea hiwa. Wahe kolovai mo Australia. Hiri goia pea rea. Ai whaifkau. Pilolevu wahe whanua Australia sone are. Pea hiri goia pea whai e hiwa. Wahe vai ni mo e koristu tuku tong high school me inu usila. Pea hiria, pea whai e taurea.
Whai whikau te vita whinau. Menu sila. Whai e hiwa. Wahe tataka mo Tonga. Mo e tau tupu whakatahataha. Hiriko ia pia whai e lea. Tui pulot whare tau whai whikau se a wai whanua wawau. Wa hiriko ia whai e tau hiwa. Maa whanga pia molongolongo. Pia tau himi tuku. Pia tau tuku. Ko ia, ai polokalama o e pōko e ni. I kai te utoi whakaloloa, te tau takitaha pē hiwa. Nā ai peke tau hiwa peke tāe lotu hengi a hengi. Kako pehe, ai pē tau takitaha. Tau takitaha pē hiwa, hange pē koe polokalama kua wahe pē a tau tuku o mālolo koe uhi, koe tau malanga a hengi. Ko ia ai wha mālo ko whai ka tau kamata. Koe sea ia o e katoa ngā Pōhiva Fakafe'iloaki o e Konifelenisi o no hiwangfu Mafile'o. Koe whaiwhikau pule, vai whanua Tongatapu. Koe whaiwhikau pule ia o Kolofo'o. Kamata i mai e he kauhiwa e wahenga Kolofo'o ulua ki makatota. Wahenga Kolofo'o loa kia, aia koe Moimoi maopa me Kolofo'o, pas moia fiatungi, ko ngele ia, kai umaafo ki ai whanga o Pilolevu. Amna ke hoko atu, koe kauhiwa ia me Nuku'alofa, pea mahino pe foki i he kau, kau whalau koe me Nuku'alofa, kai tingata pe i kau whaiwhikau, ke nau tolu ai kau whaiwhikau, o nau tokanga kina ai ngahi sias whakakolo he vai whanua Nuku'alofa ai a koe whaiwhikau pule sias i Wesleyan tawatai nau Tonga me tuenga papai ko whaiwhikau la taimori a Tiola wakai koe ni ki he whaihiwa koe teu eni na e whakahoko me kua hili ke whakahoko ia i aoni koe whaihiwa ko
Feletoa kai umaafu ki ai kau whaiwhikau utoi ka manu matalawe kai pehe foki ki a whaiwhikau Senate Fiosati whaiwhikau Tongia Langoia whaiwhikau Frederick Feki whaiwhikau Salote Moritika whaiwhikau Atonaisa Siale whaiwhikau Sione Katoa ko whaiwhikau Sela Po Melile lawe i foki i he hauani o ki ai whaiwhikau me Nuusila aia ko kuri whisi iahi o ko kau he Konifelenisi koeni.
Aia koe kauhiwa si Wesleyan na tawatai na o Tonga tuenga papai no sila Pōhiva ko wheletoa eke pea koe purehiwa ko naisa siale. Amanaki ke mea etahi ne prinsesi Pule, prinsesa Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Tapu pea moe awhio e tau tamai o tua i ho tau lotolotonga. Tapu mene awhio kengi tupo wono. Tapu pea mo kuina naspau kuini o wheina Tonga. Whatapu ki he Pilolevu hoko, Pilolevu tupo toa ukalala mo kaha o Tonga. Whatapu atu foki ki a Lord Luani mo hou eiki. Tapu pea mo e eik sea katoanga, whaiwhekau Pōhiva, Fakafe'iloaki, mo e whawhetai o e whiawhini. Tapu mo e eik paresteni o e siasi mo e sekei tai lahi, mo e hou eiki me mipa e Konifelenisi kakato no hivango fulu mahiva. Pehe ki hoku kau ngā rea kotoa pe i he pōni, pea ki he kau pure hiva, mo i ngahi kau hiva wha e eiki o e pōni. Whamore more pe ula mo uhi kai tuku ke u whakahoko e rea whika uluaki o e pōni. Kai kimu ai, kou kore ke o maki i whainga mārie, ke whai haki i rea Fakafe'iloaki ki o tau kai ngā muri koeni o kou tok whakatoka ngā i hake nau i heni. Good evening, ladies and gentlemen, those of you who do not yet speak God's language, which is Tongan. I welcome you on behalf of the chairperson tonight. And we welcome you to the Wesleyan Conference, which is in its 99th year. We hope that you'll enjoy the fellowship tonight, and we know you'll enjoy the singing. But my speech is just, as they say, the infantry. The big guns, the artillery and the cavalry will follow behind me, because they truly represent the church. They actually work in the church, pastors. So welcome, and hopefully you'll enjoy the rest of the week. Thank you for coming to Tonga, and you're most welcome. Sea, o ko ofa lahi atu I he loto whamalo mo e whakawhetai lahi. I he mau ho uruaki tuunga sea, I he Pōhiva whakaeiki ko e ni. I ho lakanga ko e whaiwhekau pure, o e wahe whonua Tongatapu. O keitu ai historia o tupuanga mo e matapa o whatunga koa, mo e kautoa wawa ulahi. Nā nau tokonia tau whaahau pia mo ulukalala. I hono whakatahatahai ai tau tahi o whakahoko ai wawa ulahi. Ai whatu whare I he whare lalava, na iku ai ki he Pentekosi o e tō ai ofa he tawal tolu wha I utui. Pea whakahoko ai mo e tuku whanua ki langi I he tawal tolu hiva, pea whatu ai lao o wawau, mo e moto ho tau whanua, ko e otua mo Tonga ko hota tofia. Pehe whoki e tau whakawhetai ki he kau whaiwhekau ko whiri mai, ke mau whakafofonga e ngahi rea o e polot whakahistoria ko eni. O kou whakatokanga I hake sea, ko e kau rea o ku I he whiawhini, o ku mau whetau laki kotoa pe, ko e kau wawau kotoa pe. Ko whaiwhekau sione are whoki mea, luani ia. Pea ko whaiwhekau te vita whinau me he loto wharea sione havea mo pare whau. Pea ko whaiwhekau tui pulot whare tau rewa, mea a kau ola ia mo e man mataongo wawaulahi. Ko e kaweinga Konifelenisi, o e Konifelenisi hono hivango fulu mahiva, o e tauni, o pehe mai. Ko e huhui, mo e whakatau a taina.
Pea koe whamanatu mai a kia te tau tolu ai huhui. Koe huhui, koe whakahauwhi o mamani me he mala mo i tau tea o anga hala. Koe mea i he pekia aho tau eiki huhui ko sisu kalaisi. Pea i he tau tari ai wheilau huhui na e whakahoko e ho tau eiki i he funga kolosi o whakahoko ai ki tau tolu i ho tau papitaiso ke ene pekia. Pea mo ene toi tuu. Pea koe whakaamuia ai ka venga fo o siulai koe huhui. Ke tau kamata fo o koe kakai ko whakatau atai nai e kalaisi. Sea ilonga hamea o mahu inga, pea o tau ke tau tau rea aki, pea o pehe ai polot wha historia ko eni. O kuhanga e tau kaveinga o Konifelenisi Hono hivango fulu Pōhiva, o pore i mo whamanatu mai ke tau kamata fo o. Koe kakai ko whakatau atai nai e kalaisi i he tapa kotoa o mo ui. Kai tuku mua ke ulawe nou ki he ako. Mo eku tengi hia whakapataloni ki ho tau ako anga koe ni ko tupou high school, ko ki mou tolu koe ni ko mou lava mai mei muri, nai kai foke mou i hen he tonaki, ko le whamore atu ki e paresteni e siasi, kai toi ki whamawhana atu ai ka venga ko eni. Ko eni kua hokosia e tau siuperi tai a moni o e apiakoni, he tauni. Pea oku tau whanonga mai eni ki he uluaki kuata o e Centenary wataha. Pea toi whakalaka lahi o mai he teknolosia o e kompiuta, telefon to'o, ke tokoni aki ai langa ako o whakahoko e siasi, he tau eni e te au ni mafitu. Pe ok ne omi ai visone mahu inga ko e ni kia te au. O lava eni o whakotu e university ai pure anga. Pe ako ho tau siasi eni o toi turi hake he toa ai toi ako tutuku ko whaifekau toke tā sāresi toa o whaeik havea o whakotu wai ako matai tohi he korisia tautai. Ko eku tengi hia whakapataloni, koris tutuku, o e tupou hai, he tau wafe, hongo fulu Pōhiva na e peheni. O Yahweh si otori aki. O i he teke i o rei mei hono fu mei. O pehe ai ahoni e eiksea mo siastapu. Kau lau atu pe eku tengi hia whakapataloni o e tupou high school, he tau wafe uatolu. Tau e siuperi tai a moni, o ako anga ne peheni. O Yahweh sili e kina o tupou hai. O i hono teke i e uluaki ako ne lava e Civil University mei tongan ki muri. Ko hono fungani ko avek he titi ai. O tau lau i loko toa pe o lolo tonga lere ai titi ai pe tupou Tertiary Institute. Pe au tau whawheta i ai. Koe kamata anga ia ki he tuunga university. Pea kua os kamata ai fuaki mata i tohi mo te piloma mo ngahe certificate whakaako ke hoko atu ke university i muri. Kai whewhe ka nau hoko atu pe i ha tupou university ai sa utata o whepopou aki ai pe mo university ai pure anga. Hange koe rea ai toko tahatu ki mua he ako, nane pehe, koe ako i oi atamai ia, whakataha mohono ako i oi ulunganga, ko hatoki ako fisi mua ia. O kua utui sea, koe poupou pe eni ke kaweinga i Konifelenisi Hono hivango fulu Pōhiva, koe whakahauwhi e tau whanau, ai kahau oi whonua mo i siasi, mei he mala mo i tau tea o anga hala. Koe mea i he pekia au tau eik huhui ko sisu kalaisi. O kua tala monuat ke hau eiki mo ho tau kainga tonga ko toa pe, mo i kainga muri kua mo mea mai.
Ke tau kawa tu ke Konifelenisi Hono Hivang o Fulu Mahiva o tau siasi. Aia o ku kau ki ai mo ngahi katoanga siuperi tai amon ka hoko mai. O Tonga High School pe mo katoanga siuperi tai amoni o foi malau tau fitu nima i e funga fonua. Ke tau kau ngā whakawhetai whakataha mo sāme. Whakawhetai ki a Sihova he okurere ia. He oktolonga ta ngata e ni alofa. O kua whakamalo lahiat ke ngahi kauhiva e kotoa pe o e fiafini. O mahino pe a kei mo oni pe a saa a kostaine i hene pe he. Ko ki mau tolu o ku lotu pe a motoe kau he kauhiva. O ku riu ngā uai pe ho mou keres ia. Ko e hiva mo e whakawhetai ki o tua. O hoko ia, ko koto whei lau whakahoi fua ki o tau o tua. Sea, tuku ke urea whataha mo apostolo. Ko whaloto lahi pe ki he tau ngāue mahu inga o houan. Kai pehe ki Konifelenisi Hono Hivang o Fulu Mahiva o tohia ia Filipai ves vahefa ves fa. Mo fiefia i he eiki ma wai pe iyo. Kautoi ayat mou fiefia i eiki. Ofa ke tau mao Konifelenisi fon keres ia mo lau maarie ma oni ia. I he kau mau pe mo ho tau eik huhui. He kone o mai ho tau whakatau ataina. Ofa atu kia te mou tolu. Alo. Taine princesi Pole, taine ko princesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. I he Pōhiva Fakafe'iloaki Konifelenisi Hono Hivang Fulu Mahiva. O ko teu mai e kauhiva ko ia me kolomotua. Iai fōki pea mo e kauhiva ko ia me Australia. Ko e whakakoloa lahi. Ko e hui ko hono taritari. Ai Konifelenisi mo e amanaki. Ke eo wau ko ia a pongpongina. Taim tatau pe, mahino pe ai maa opo ai ngahi kauhiva, yono no foi, tatau pe i loto maalie, otu i loto, kai umaa foki, ai tawaki whakahihifo, mo i tawaki whakahake. Whaihiva, se mis apai, me he kauhiva ko ia e wahenga hihifo uluaki, ai a ko iai foki ai lavei, me hatafu fai mai ai ke loto Nuku'alofa ngata i te ikiu mo masila mea pe atua i whahefa ai a koe kauhiva ahi fo solo ko milika minti Pōhiva ko Paula.
o mai ai mawhana me he kauhiwa ko ia a hihifo pea mo e nau antema o e pōni ko e whaiwa semis a pai iai fo kia lawe i ko e kauhiwa ni a Australia whaiwa ko e safe palaki pea ko e whauia a Pele TV ko e solo uaki ko e se tuata pulela a ko birea mituyaki pea ko e solo ua ko te vitamone ko e pulehiwa ko apisai makasini aya o ko Fakafe'iloaki ai mawo hingo e hiwa ko e evangelio whaofa a Hono
Malo ai kia manase siwa koe se tua talahi o vai whanua e wā mo i kau whapoponga me vai whanua e wā. A Hono mo i pētani kuari kai pēfo kia te wita whatawei puloka koe whapoponga i ao Tongatapu Uluwaki. Lea Hono wā whaiwhekau i he polokalamani. Whaiwhekau sione ale. Tāpike patua mafi. Tāpike sea o kumea. Tumua ke u whangaate i he talawhatapu kakato o whai he sea e kātuanga Pōhiva mo e whakawhtai o e Konifelenisi no hiwa fulu Mafile'o. A tā mauku ke whakamonua e koroa ko te taimari ai i he whiwhini. Sea, o mea e tahine princesi pure ia. E motuani. E ne mea pea e tahine princesi, o e lava ia, e taurea a tauto. E kohi pea ke utalangofua ki he tōtoni a proklama o e whiwhini. Tūpe moa ke whaipe ha rea whakamalope, moa ki ongongo pe. Ki he wahe whanua a Australia. Hange koe mea e tahine princesi koe porotu whakahistoria e. I hange koe punake mo e sāmina tau hiwa aki mea whakaofoia ai tau hao mai. Tau tōku ai koloria i o tuailangi. Tau e tolu malo. Ne kai ki ai ha polo tu peheni, tokolahi peheni. Ne whai bea e polo tu ia. E mahino ke rik tau tolu, koe ki konga pea o tongani, nei whai ai polotu. Pia koe whakahistoria o e polotu, whakawhitai mo e Fakafe'iloaki o e pōkoini, koe fuafua taimieni, o kaumai ai, ai ngahi wahe whanua mei muri, i ha polotu peheni. Tau tau pea ke tau kau. Na mo e sāme o e hiwa whawhitai e whaongo fulu. Wha ono noa he mi tau kau ke whakamalo ia. Ai tamai pa mo e alo. Kau e kakai o langi. Kau mo mama ni furipe. He whakawhitai. Ko hi kona sisu. Ne hako mai e COVID pa ni hanga.
o whakamāwai a e tau wheloangaki, pa mo tau Fakafe'iloaki, mo tau Whifolauaki. Ka hange koe lau ai himi nima noa ua. Marie koe hanga e ofa ai otua sesu o whakapuriki ho tau amui o hi ka tau iloa ia ene ofa. Pea ko hinga a hano whakapuriki ko hi ka tau whanonga tuipe. Pea na tau whanonga tui mai. He ko haia na ne hanga o lawe iloa i ai a whakataha peheni a Pōhiva whakawhiwhia o ngē koe pōko ina. Aga he COVID o toi whakamahino mai i te tau tolu kau karistiane o whewhea e tau tui. Hoko e COVID a Australia. Na hea upeia ai whakatapu o i kai ke tari ke alu ai whaamiri ki e whaamiri mo e whanau ki e tamai mo e whae. Pia tapu pa mo e lotu. Pia whanonga mai e whanonga. Pia hange ko ia nai hoko he tau ko o se, tau amanaki te tau iheni. I e tau ko o se ko hi ko Konifelenisi. Pia toa e mou ngā whi, pia hake ai piau kula ia. Pia toi omi pe he whakaukau ai ofa, ai otua e ne puri. Mea dik tau tolu, pia whewhea e tau tui. Ahoni, koe pōni, koe pō e whafta. Koe pō pe e whewhea. Kainga lotu koe ni, e wahe whanua Australia hangeia koia ko mou mea i. Hono whaifkaupure, koe Palestinio e siasi. Puri ai amui he ofa ai o tua. Taim koe nai osi ai e tūtūni whakapure anga ke whoki. Ai lotu ke ngai whare lotu i Australia. Pia talamai he ngai whare lotu ia e lahi taha. O ku lotu ki ai kāinga Wesleyan o ku ikai ki kau motori he whoki. O kei whakatapui pe ai whoki. Kai me aangi ai whaifkau pore o i wahe whanua Australia. Ka koe Palestinio e siasi. O ne mea i e tuku hau sia, mo e ongu sia, mo e whakaofa. Nea i pe koloa ia e wahe whanua ki mua. E Amerika, pa pe whoki New Zealand. Kai nai tae tokanga pe kau ngā oe, pia puria ki i koloa koia. Ka kohi koe ofa ai o tua kuni hanga whakapuri ki ai amui o e wahe whanua Australia. Mea ange ai whaifkau pure, pene oange ai ene timi ngā oe. Koe tare kita, koe tauhi pāngalahi ai Konifelenisi. Pabegi e tokta ko Raymond Taufoi. Ka moe loya ko wele tūlak tau. Kau ngāui ofa kātoa pēni. Ka whare iai e paisteni ai wahe whanua. Tau kore mua ki e Konifelenisi. Ke ki whakatatafi atu.
ai tau no pe tama mea mai e paiseni o kai ko tau no ko mea ia e business e tau kore ko ke tau fae mo e tau tamai ke ki whakatatafi atu ka whingai ke kumia ha tau whare lotu na to e tō mai ha COVID o ki ai be wharotu ke tau lotu ai pe koe ko ngai e whamalo o rea kou whai. O ki ai pe whauko tau rea koe uri kia kui ai ho ota. Ngonu ia a Asteria. Koe tangata i Palestini. Sea ia. Komiti Konifelenisi. Ka moe sea o e komiti panga. Tōtōni ke whai mai a tohi ki hong komiti. O kore, pe tari. E tō maa ke u whawhonga pe. Ai whakamālo. Mālo apu tō pito. Konifelenisi. O mou ofa. He whakaofa. O mawala mai. Mea be parisia ino ne mea. Ki mātua pe ni ana na wasi hongo sia pe. Me mua kai whai pe. Ai tui loto, mai ofa loto. Pe ko nau toi whakamāna wa hake. E o tua whakafou mai, e whai whakaupore vai whanua. Pe u atua i whakamālo loto honga moni. Sea. Mālo e ofa. E kou lawe i pe koe tokolahi. Koe ngai tala seti na whai mea i a kore koe ni me vai whanua Tongatapu. Tuku mai peha whanki tau lahi pe. Kai tuku e mānau hake ai vai whanua Australia. New Zealand, Amerika, pakamore. Ka hawhi atu ai kankaru o toki he matapa. Ange haki i whainga maari. Ki hange koe mea ake tangataki paisteni. Kumi ha tau whare lot. Ohi, e tau o lot tau ata inai. Whamalo whoki e tangataki paisteni, ka maa. Ai whafkau, ai pōrea si atau tai. E awhi ange, ai proklama o kilonga koe hau ki ai o whetunga whulu maani ma. I aptanga pekia mo e tau tuu o e taoni. Koe fuafua tai me, ai aluanga kau whai aptanga meitua. E wai whanua. Koe tō lahi koe mau whanau o si teu hūpina toki si atau tai. E whakakolo ai. Ka hui, o mahino pe ia ka te tau tolu, o tau nofo i muri. Ka tau tai tokanga, e more e tau whāna. Ka whawhetai hange, ko ako naki ko whai e Paula ki loma. Ko e kakai lotu, mo ui lotu, mo ofa lotu. E whengau e aki e mea ko tape. Manau lere. Io, he koe ofaia ai otua. Ia te tau tolu, ai kau tui otua. He kai tene tuku ke tau sio whaingata. Ka ke tau sio whaingofua. Pe kai ki ai hamea, ke tau tue no ai. Neongo, na tau whanonga whaingata mai. Kana i waka pe ai eiki. Pe he area, mai whakamalo. Ai a koe whaiwhikau pūle leo Australia, whaiwhikau sione ale, pea moe lea hono wa.
Whamalo foki ko i koe toko ni mo popo, lawa ke tau ina sukata, whamafolanga tono e television e Tonga, live stream, Facebook o Tonga Broadcasting, kai umaa i he leti o Tonga. Kia manase siua, koe setua talahi o vai whanua ewa, kai umaa foki ai kau whafofonga, Konifelenisi me vai whanua ewa, ko te wita puloka, ko e whafofonga o e ke whare area o Tonga me vahinga whili Tongatapu ua a Tongatapu uruaki kai umaafo ki ai whakamalo me lotohunga ia ki he ahonono me pētani quarry lawa ke tau ina swataha i ono whakamafolanga tonu ai polotu ko e Pōhiva Fakafe'iloaki o Konifelenisi Hono hivang Pōhiva.
Hiva maari o ko mai me he mahenga mai ni, kau kia ia malapo longo teme, pia fōki ke kau whakata. Malawa ke whakamawholanga tonu atu i e televiso ne Tonga Waki, o maa fōki e live stream, pia si Facebook o Tonga Broadcasting live streaming, pia o maa fōki i he Retio Tonga ko e kau hiva eni ai ako maalunga o Tonga ka hou eke ako tutuku me no sila ia e lawe ko e Pōhiva Latu o Lea ko e tokon Palestinian hou eke ako tutuku i Aotearoa Palestini foki ko e whaiwhikau toke tāna sili baka uta ko e Pōhiva Steven to ia ia i foki e solo ko sispeli to ia manu mo e Salote noa ko marekamu mano. Pila sana malo e kaumai e polokalama ko e liri tangata ia e ki hiva whakafolofola pe i he ngahi ahoni. Ia e skektari o e kautaha ko tutuku me i Aotearoa ko Katalina whangafuhala unga pe foki ki he kauwhafafonga me ngai to uako ki nau tolu o ko whainga maari ki kau whakata mai i he katoanga ni. Ko e tana te wini ki he katoanga i siuperi koula e ako maalunga o Tonga i he wike kahauna. Ko e tahine princesi pule, ko e whakakolo aia o e Pōhiva Fakafe'iloaki. O maa fōki ai wakai, ko e ui ko e sea o e kātonga, whaiwhikau pule mai whanua Tongatapu, whaiwhikau Pōhiva loto a hea, pea ko kau fōki ai, pea mo e kau lea. Mei Australia, ko e whaiwhikau Pilolevu, kai o maa fōki mei Nusila, whaiwhikau Malolo, ko whaiwhikau pule metotisi me manukau, te wita whenau kai pe foki me vai whanua mawao.
ke ia whaipikau riam whinau, ko whaipikau siu toko tau. Pōhiva, Aotearoa. Sia, tau toi pas mua ke Pōhiva kona toki o si. Ka tapu ke a whio ai o tua, tapu ke King Tupowono ka ma, taine kuini, nanas pau. Ka tapu ke Princess Kalauni, ka tapu ke Princess Salote, Pilolevu, Mafile'o Tuita. Pe foke a Lord Luani, pe a Mohoik, ka tapu ke Sea, ka mai kaurea, me kau to fatongia, o e polot Fakafe'iloaki koen. Ka tapu foke e eik Palestini, whaifkau Lord te vita kola ia, havea. Ka mai hoa, ka tapu at ki he Pōhiva eiki, kau whaifkau, kau whafofonga, pe he foki ki a te ngau tolu, ai kau whafofonga mei muri, mo mea mai, tau whiohi, i he polot wha Konifelenisi, Hono hiwanga Mafile'o. Sea kou mutafua, i hono whiri au he sekeritari ke ukau he whakahohaa o e whiaf koen. Toki osi koen e hiwa koen toki osi, toki mahino ka te au, tana e whie mau he sekeritari lahi a Konifelenisi ke ua na mau i hiwa. Pena wahe au ke whau ki he ni te ria na ukau he hiwa o mau i. Ka kou mau mahalo e teu rei koen i he whamalo lahi atu. Gaya ki talanoa pe koe ki whaiwa, na eke ai e he taha nau tolo na nau whenga e whakawhi ki kawifi na whakahingoa e Lord Luani, koe taulanga o. Ai au whaiako ai na whakotue ki ifi koe ia e lo niu. Pe eke e Tongatapu kona e area o whenga ke mea, pe koe hae mea uhinga lahi au nau whenga ke kau he. Yo ifi he mara e, wainga koe a Fransē pea mo Tonga he wanoa tātaha. Pe talange e he ki itama kona ni atari e whihui. O whie mau pe ia ke maafana. Eke ange he whiwhine, koe hae maafana. Pe talange rewa, koe maafana, you leave your heart at home and follow your leave your brain at home and follow your heart. Koe mawhana ia. Koe lawa mkoe ne ka wifi, ka hiwa koe ia ai koristutuka e tonga high school mei Nusila. Kai ki ngata pehe leave their brain at home, they leave their heart, but they follow the spirit. Mea fie ai e ka hiwa. E viaf koen. Taim nau kei whaifatongi ai e whaifonua Tonga ko ia a te roa assessment o tisi o kai koe manukau koe malaya ka pulu ia hange kona ko ase pro kalama pea whetutake ake Palestine ko ia o e CIC pe kuna lava mai ke Konifelenisi Tonga ni pea na whetutake mai mua ki sekeritari lahi ke whakau te vita kola ia hawea pe mai ha tohi whakaafe ke o at ke Konifelenisi. Pa whetutang mai ke sekeritari lahi, taim ko ia, e Palestinina sekeritari, pe ange tari ko e ni e sekeritari lahi. Talange ke Palestini, pa mo e sekeritari, pa mo e kaunusila, o sias metotisi. O kukai peke te ata toi whakaafe ia. Ko mea peong mau tari at mau tolki ai, talamai e waka, taim ku tau mai ai, mo taim te nau foki ai. O pehe, ai mawhana ko ia, ai kainga waifonua o sias metotisi, pea mo nau te hina, sias Wesleyan, tawataina Tonga, o maulawa mai. Kai ke toi whai whakangonga whakaafi, koe mawhana pe, ke tala mai pe aho, ke maulawa mai ai, mo aho ke mau whekarei ai, o whai e whoki ko ia ki muri. Pehe se ai mawhana mo fia ko ia,
I he kā i ngā au e koia kua whai. Kau ono ngō furu e mau ki kau to uako na mau hūk he Tonga High School. Ka hei wāno tolu. Whamure more penga hi tau koe. Pea wea ia koe ri Tonga. Ko nare son tupou koe loea. Mo haifua. Kau gea mo sāres mafi. Whakamau heni. Pea koe whai e mau ka ngā whanki whiohi ka wara ku tauanga ha mau tau ki Nusira. Pea tātakai holo. Lo tonga e ko urere au ke whaitua taha. O ku tāanga koe ri Tonga. Pa ko tani mai. Koe hae mea whai te tau peni. Tamai e koe ri. Ikai. Ko whorau koe ni ko whege mafio. Ko sāres mafio. Ko lava mai Konifelenisi sa stonga hau eiki. Pea koe tau mea peu whai tau laki ke whare kai tau whaao ki ai. Pea ku whe totongi tamai e koe ri. E teita. O totongi pe e nare son tupou. Ka kune toi kreimia e ia he ne text ko a ana. Ka kune hiki e ia tau tolu ke ne kau client. Paka ke ilo e mautolu pe kuhinga mautolu ko no hiki mautolu ke kau Fakafe'iloaki mautolu pe koe kau hia i kau client kon e loea. Ia mea. Kau mau fia lahi. I lawa mai kon he Konifelenisi. Vea i lawa e Kosperi no hike sione wahe uragi ve stahawa pe ai ka ilonga nau tolu mau ia une oange mafai ga te nau tolu ke nau hoko ko e whanau ai o tua o pe he mau ngoi koloa ia he Konifelenisi pa mono kaweinga huhu i mo whakatau ataina tau ngoi ko tope ko ka client ko to tau tolu ai o tua i ene offer ta tau ai pepe ko e ha ayanga o e tukunga. Iai whamaro lahi atu mai talmonu eik Palestine ke he Konifelenisi no iwa ngā fulu mahiwa ke he ki sea ke mok mau tolu hono ngatoa. Ka wea e whakaftai lahi ke whare o haamu he ofu taine princess. Ko hiko e tau ane tolu ko tau sidua me ai. Tana si tō tau ai pe kia taine princess mele si Latu kalani walu fotofili pia mo e toko lahi. Kau mau whakawheta. E ngahi lotu na whai ange, pia mau inasi ai. Pe hea e pōpat ofa. Me he tō taha ko tō pe, ko tuipe toki whakakato i he ngahi pōlotu, pa mo ngahi fiohi anga. O e Konifelenisi, ai ki nau tolu totonu ke nau hanga o atu e ngahi. Ongo totonu mo e ngahi pōpuaki. Kau pe he sea whakamalo, whainga maari e mo talamonuka te mo tolu. Tua whatu. Pepe kau te pinau. Oku iai po ke ai lawe I, teu mai I he taimini, sawe mataile, ko e whaihiwa, pia mo e kau hiwa e wahenga haa ke Uluaki. Ko e pule hiwa ko lele noa, iai po ke mo ne ngai mea lea, tare kita musika e ne ako malungange ko tupo Tertiary Institute, iai fōki pia moe Music Academy ai ako anga. Oku lawe I fōki ai kaukau mai ai kauhiwa koe ni. If
ko sabe mataele. Te mai ai hiva whakatata e tō tupu, na e tō ki whakakakata whoki anea fia e Konifelenisi e tō tupu, sia si Wesleyan tawataina o Tonga, pe a tatakia me potngau e ako whakaristiane, ko e tare kita, whaiwhikau simo te vea, pe a peho ki nei whilia i pe mangahi lakanga, ko e Palestini, ko e whaiwhikau pensimania kau o la Tonga, ko ia nei Palestini e Konifelenisi ko osi, o au mai ki anea whi, pe ke eskretari lahi ko siosiua i kamanu, solo si ameli e taufa. Pōhiva ko Salanawe holi me Nuku'alofa. Aia ko e hiva whakatataha ai tō tupu. Toke foto hela hila ola ka ke heta wakai ke aia te unga ngingila ke tau ilo ko toa pe ko e tui ne tau ke ka osite age
koe ante mai a koe lami, Pōhiva ki ai ki e whanau tau tupu whatata ko Matiu Kaho. Whawhawhau pito ai uni whakataha ai tau tupu o Tongani, pe ki Australia pe mo Nuusila. Ko kore ke u whangatu. Ka o tari whatongia ke hok tūtūni. O guai o ngohiwa e ua ko wanga foki he whanongohiwa i sai o neni. Ko e uruaki ko e hiwa ko ne maopa, kolofo mo kolomotua, o ko whiwa hono whakaao si o whai hiwa, pe ko hai na e ako whai hiwa ai. Ko siwa tu kasim tau whola, taim whola e tau moe wholau, o koe koe tāfua e dia e sim tau moe wholau. E ko siwat ka sone manu, o kui kai koe si pinga tāfua e nea sone manu. Ka ngea ko toki mana tu ia ke e au, pe ko hono kāinga, pe ko hono maheni. Koe whahinga tāfua ni a Franke Peika, o whai e maka. Ko hiwa koe tataka motonga mo vai hahake. Ko whiua no whakamana manatu e kau whai hiwa horomua koe a vai hahake. Pe ko hai te u whakao fiofi ki ai ai tāfua ai whai hiwa. O whakamana manatu hake o kai ke hata hai e te u whakatoa e ofia e te tāfua. Ia kau toki manatu hake. Koe whaenga tāfua e nia, ai whai whakau pūre o wawau. O ku tāfua aki, e whai hiwa koe a wai haka. Koe whaenga tāfua e nia, ari wak whungarei, o whai he whai hiwa koe a wai haka. Nā e motua nai whai ne tui lotu. Pakoe angai ne te tui lotu, o kune kai e ai lotu, ai tamako o lotu. Pe koe whai lotu, pe koe malanga. Ko pe koe e toko tā lotu. E iksi hova ko koe pe ai maoni oni. Pe hake futama tui lotu ia. E nai whai anga ala si hova. O mau iho pangai, o mau kore atu koe uhi, koe mau whakapo uri, keke o mai ha mama, pea ke futui lotu ia, atu ngai hora he ako. Pea whai pehe pe ne tui lotu, pea ki taka fo e po chiasi he ne tui lotu, he ku ne kai e ia e lotu ai kau lotu. Alu ai mua. O are pe ku malanga ki tamai e taha. Whai pe ne lotu, whai setes pe ua mahalo, kune manawa mai a ke foi lea wanga maheni kei, ai kau whanongo he malanga mo e whai lotu, ai alu, i mala pe mau tau ki monu. Furihia he ki malanga koe ni. Mau alu i monu pe mau tau ki mala, pe hake futui lotu ia, oi Yahweh. Taina princess of a mavavau. Nadai paesteni, sai pe vai fonoi vavau. Mo frau mai ke fetu ona. Ai frau de vaka o siasi. O ko os fekawa vavau taina princess. Mo lotu pe mo tolu, ke pe he ai pe Pilolevu o to holo ia. Foi talavou pe ia pe kino i fia, o ate ke toe to fo ilaro. Holo pe he ai pe feituna tapo feituna. Ke hui ke laka fe laka si. Ko fu princesi, matai mo vao pe fa fo fa. A ko me ko ko fanga kui vao.
Mau lotu, ke wana atoi holo prinsesia. Pepe he ai pe ia, whakafofa pe ia. Daina prinsesi, he kai ke mautoi kore mai mautaura Konifelenisi. He koe ha e mea e o mai o mavivi ke fufonua e kini. Ko pehe pe koe ko taimi ke i wawa e Konifelenisi. Kore koe ke pareseni mo ane Konifelenisi te whai e. Koe angai a e tau mea a pehe. Koe ke maulere mai me i wawa ko ha e maumea e mavivi. Ko pehe pe ko taimi a wawa u. Kore koe ha Konifelenisi. He u mau whakau. O ku kei ofa hau eiki, ofa tui mea wawa u. Kei o whaina pe koe wawa u, koe nau tahine. A koe a koho pehe pe kua taimi. Ngau osiroi ma toi whitu u koe. Ai vai hala whai tutuna e pare teni me Konifelenisi. O pehe pe koe taimi a wawa u. Hu he whihi he kai tu tau whieta. Whaasa pe urea ma uloloa. Nai ai tangata. Nai whakaukau ke alu ki Jerusalema. Ke kumi ai whare su. Nai ngahui ai e teka o si su. Wane whanonga atu Jerusalema. Alatu sio he whare su uluaki. Whakawhawha tai an tatau. Pau ne whakaukau koe whare suweni, tahu tuku whaholo mahe whabili koe ni, ngari koe whare suweni. Ako ne sio haka ke tohi tuaki, koe tohi tuaki e ne su whare su. Koe ku mea, koe mea peia aku, kai te ke kau koe ai. Pēn mea kai koe ni, kai koe whare suweni ia. Toi tahat, ke whare sua taha kua ngeanga ne whakafo ofa e whare uruaki e whare onua. Kone kamata ala, pia hi laha ke he tuaki e whare suu o pe maia. Koho mea, koe mea peia au, kai te kau awai. Pene pehu kai koin. Mou tafu ua, hao ke whakamomoko, koe ne ongoi, kua tō mai ki Jerusalema, o kai kene mau e ia whare sū koe, nai hau ke kumi. Waina rue mai mo ne mosia, sa tu ki whare sū, la langa e hina. Pea ku kamata, ke ngāwe mo pi inti aki ai. We fua. Kana pe boe ko hu pe mo ki ai. Ho atu ki ai whakaofa ne su he ki whare e fua koe he ngo whare na i ai. Wako ne puno ko ke su ke to o ne whakatokanga e ak ai tohi tu uake ki whare su ko hono rea ko ho mea ko e ku mea. Pea koe ku mea, ko mea. Pani pehe ke whakatau ai, koe whare suwe me ngahi ai, ai te kawe eiki. Kauhiwa, malo e hiwa. O kumau ave tau toru he pōni, ke tau tui e suwe eiki, ke tau poto he tau hikakai. Fukau hiwa koe ni, kou lave e au, Mahalo ia e kakai ai, manako hiwa, te kai lot fehui, te kai malanga, kou kore atu Palestini. Whakaata kau hiwani, ke nau malanga hoko koto he kuata kako mai. Kou ia pea kai malanga, pea malanga hoko. Whapau kai te kelawa ko malanga, pea malanga hoko mahalolo pe koe kai kehu ke malanga hoko. Whamalo atu malo mo hiwa. Mo whakamao po opa ki tau tolu, pea ku mau hanga whakari pine Konifelenisi, pea ku mau whakamao whanai e Konifelenisi, he fuhiwa koe ni, kua mau hiwa, pea kua tau mawhanai, pea ku mawhanai Konifelenisi.
Ka pau e hoko hafu mo fui ke tā mate he pooni. Te mo alu kato mo tō Pōhiva ki lang. Te mo hange mo tōlu hoi laisi a te mo mōre pe mo isi no koe nā. Koe whakawhawha e Pōhiva, tuku pe Pōhiva e tai ke hoko hongo furu e tau Pōlotu. Koe lau koe mātua ane a whi. Koe ne laka pe Pōlotu e hongo furu, o si mohe a ke pareri, ka ae kau te volo. Ko o whaatu mo wawau, maaro Palestini, ai tō whohe, mai harau siasi. Pako whamalo atu tāhine. Mana tu i ko ho mua ka, ko pepe whai konisi wawau kore koe ka wang. Lewe mala. Ai pamalo koe whaipekau tupulot whale tau mo e whakaawasi o e lea mahenga maufanga kolofo o ua whaihiwa ko malai fo o walofi pulehiwa ko launga likiafu koe nauhiwa koe sātusi koloria kaukau e kauhiwa koe ni ai ana nautoki whanafunofo mai ke whakahoko ai hiwa whakakato o e Pōhiva Fakafe'iloaki Konifelenisi Hono hibang fulmahiwa whamalo ai ka te wita whatawhei puloka ko e whafofonga whalealea mahenga Tongatapu uloaki pe ki ahono no mo e petani kuari manase siwa kai umafo ki ko e setua talahia vai whanua ewa mo e kau whafofonga Konifelenisi o e vai whanua ewa. Malawa ke whamafolanga tonu atu e televisione Tonga, live stream, e pēsi Facebook o Tonga Broadcasting, live streaming o māwhoki i he leti o Tonga. Tari le leai ho tau kāinga ko tōpe me o Mulina o māwhoki i Tonga ni toenga e ngai polkalama, malawa ke maupe ia i he whakauwhatongia, komsoni whamafola lea Tonga.
te mai a koe sātu si Gloria o mai me wahenga maufanga kolofo o ua i polokalama Pōhiva Fakafe'iloaki. Ia amanaki o tau whelongoa ki lelei pe i ngaluea pe a moe polokalama o e pōni. Me i longo ai au ko ia bakai te ungahina mo nau ko te lanu engenga koula ko e whaiva ko siri usikawa ko e Pōhiva ko saula fisi hoi. Iai fōki ai whaifekau o mai se tuata ko e kaumaulakanga o e siasi kau fōki pea mo e whanau tautupu me siasini pea mo e kauhiva pāwhōwha pōni ke nau whakakato mai ai Pōhiva Fakafe'iloaki aia ko e hiva ko auia mo e whelaulau mo ui mei ko e tau whanau ko eni e tautupu whakatapu ia mo ui mai e ki mo ui toko pā iai pia mo e mātua ke awhia. Eke ana
Aia koe ongo Pōhiva ia ke whakamaapopo aki ai kātoanga hiwa whawhetai. Roa tsea kai ki whatau kei te mua e proklama ke a pongpongi. Ko la vebe ua ke fuka kato whau ai asenita e Konifelenisi. Ko tau proklama e Konifelenisi ki a he aho a pongpongi. Pure ruru wawaru sune. Ko hafe ai ono pongpongi. Ko maranga pongpongi a Konifelenisi i sayo neni. Tangata maranga whewhikau Pōhiva loto ahea. Kauhiva ko tofoa mo havelu loto. Ko taimi hiwa pongpong whakataha e tarasit lahi ki e Afrika Palestini. Ko taimi hongo fulu pongpong ko ilo pongpong ia ai Konifelenisi. Ko taimi tahawa Konferensi kakato uruaki tariui Fili Palestini pia mo skeli tali lahi. E hoko moia ai taim tolu e fiafi ko e Fakafe'iloaki kau taklot me ngahi Konifelenisi ke he. Pea mo e kau whapofonga me muri me ngahi lotu e kakai Tonga nofo muri ta tau pia fish, Samoa, Hawaii, New Zealand, Amerika, pea mo Australia. Ko e nima e fiafi, ko e taim ilo e fiafi ia, pea ko e fitu tolu noa e fiafi, ko e hafe valu. Konferenisi kakato no wa ko e hufia konferenisi kono hiwa whanofo e Palestina e siasi e ne afio tupo wono malo opito. Koe tau tutu ni e kua whakahoko atu he sekeritari. Ka kou whiawhia ke puke a whainga maari e koeni. Ke uwhafafonga en pe whakamalo. Tahine princess. Malo ho a whei tauralo ka ke mea mai he poni. Neongo koe whatongia to tonu peia, ku ke taukei mo ke maheni ki ai. Ka koe hange koe rea o ku whakawhiawhia. E tau kau whakataha o no hake aki ai tau hi lotu. Whamalo atu ki wheitu una he whakakoloa ai pō lotu e pō koeni. Ko whai e he kaurea ai whamalo, e mo mea mai sekretario. Whakahoko atu e tau polo kalama. Kau ku koe whamalo e nia ke he wahe whonua muri ki Nusila. Australia kau maa e Amerika, wahe whonua Amerika. Na aike mea mai e sekretari lahi o whakahoko e polokalama pongpongi kou whanawhana atu ki ai. Koe whaiwhe kaupure nia a Australia kune pehe mai ki a te au. Toko lahi pe kau malanga mei muri na oangi malanga ki ai. Ka kou kore whamore more atu whaiwhe kaupure. He kai ke tahu toi whai tūtu uni, kona kua tūtu uni e sekretari lahi. Aia e moutoruia ai taritari o e malanga. Koe mea ai au pehe, tukua ka pau oku, toi o mai pe whatongi ai a pongpongi ki a te au. Mō ne lau ai motua, neongo pe e te kovika te tuupe. Oku ke vai ponua muri ko osi oku atu o mo foi ufi mahalo ko taluangi o mo mai he Konfelenisi mo o atu o mo foi tonaki mo no tuku pe tongan ko au to taha pe o ko hopo hake ke pure
Pea os whakaheka atu ho mou foi upi ho mou ngahi container. Container ki Amerika, koe inasi ki Amerika, inasi ki Australia, inasi ki New Zealand. Pe koe mea na e whakahua he mau ngahi koe foi upi ama whakaheka kou pehe atu. O ku fia e kau hau he Konifelenisi koe ni, he te nau ato wahe nau foi upi. Pe he mai e he tamai e taha tau whakaongongo pe kai ke nau tae ke he foi upi. Oa ai ke mou ke he foi upi. Mou whakawhetai, he whaiwhaiange pe ai ai haki foi upi e au atu ki mou ngahi whamiri. Lahi o atu atongani whai whakatangi atu ka teki mou tolu. Ka kon whakatoa kou whakamalo atu kauhiwa mo i kau purehiwa kau whahiwa. Malo e whataki o e ngāu e pōkoeni. Ka ki tau whakanga ki tau tolki ai he sai o e pōni he koe ngāu e ai eiki. Koe ngāu e ai eiki koe koe sai o tau tolu. Koe kau mai ai eiki koe koto whakakolo ai ka teki tau tolu. Koe ia uia e whakamalo ka teki mou tolu. Mo mea mai he pōni ki whakakato e whatongia. Pau tau ongo u tau lata. Tau kamata lerei a e tau Konifelenisi, tau fia, i he eiki. Pea ku mone rea e whai whekau sea. Mahino ai o tau taha i he eiki. Mo mea ke tau hiwa, himituku. Tolungi au hingo fulmaa taha e himi. O kia i haki whanua au tu i he o seni, na i kai ke mau o tua na i masiwa helerei, haleluia, kua monu ia eni. Whao si tamatonga tu o ngā ue. Koloa ke whakamonu, lotu ke heiki maupe, ke ne poupou ke lotu, o malui atu pou. Pelo Igreja e Jesus Christ me ofala e tua te mai whea me lau mari e mao ni oni ke nofo mau ao whai tengi mau toluni whai peo tai ngata. Ameni.
Ko e kakatoia ai o wao ko e polokalama Pōhiva Fakafe'iloaki o e Konifelenisi no hiva ngofulu Mahiva ko e tahine prinsesi Paula tahine ko prinsesi Salote Mafile'o Pilolevu Tuita ka e umaafo ki ai Fakafe'iloaki ko e Fakafe'iloaki te vitawhinau me Nuku'alofa Fakafe'iloaki me vai whanua Australia Fakafe'iloaki me vai whanua Vava'u pe a hange koia ko e Fakafe'iloaki me vai ngā hapai lolonga o ko iai ai whamalo mo loto honga ia ko hui ko e tau kau whakataha o malawa ki tau inasi i he o wau whakakoloa mo tāpua ki koeni ki he kamataanga o e Konifelenisi Hono hiva ngofulu Mahiva me Pilolevu whakamanatu Centenary o Latu whakamalo ai ki a manase siwa kai o maafo ki ko e se tua talahi me vai whanua e wa mo e kau whafofonga Konifelenisi o e vai whanua a nono mo e pētani kuari kai pehefoki ki a te vita whatawhei puloka ko e whafofonga wharearea Tongatapu uluaki malawa ke toania o whakakakato ai whatungiani i he whakamafolanga tonu e television e Tonga kai o maafo ki e pēsi Facebook ko e Tonga Broadcasting o maa i he leti o Tonga ko e whiawhia ka koa whiawhia i e honga ia mo e whakawhetai ko e ausia mo ui ai whakakoloa Konifelenisi no hiva ngofulu Mahiva siasi Wesleyan tawataina o Tonga whakamalo mo loto honga ia ki e Tonga kotoa pe he tau kau whakataha me whalelotu whakamanatu Centenary o Latu Latu popi fotu kai pehe ki a vai moana musika lautaha mōli ko Briami po uri kai pehe foki ki a Patricia Fetokai ko au rakmata moala malo apito ho mo mea mai ka mo mea